Kad ne bude Muamera, kada se Libijci jednog sunčanog jutra probude bez voljenog vođe i osjete dah slobode nakon 42 godine tiranije, Libiju i svijet potresat će neviđena ekstaza. Od južne do sjeverne Amerike, od Afrike do Australije, od južnog do sjevernog pola, od razrušene Gaze do bijednih kampova trećeg svijeta, od Triglava do Đevđelije, niko neće vjerovati da zlotvora više nema. Kad ne bude Muamera, vječiti mir vladat će napaćenim svijetom, sunce će grijati 24 sata dnevno, budit ćemo se u cvrkut ptica pjevačica, neće biti ekonomske krize, euro će biti stabilan. Kad ne bude Muamera, Belgija će imati vladu, Berlusconi se neće baviti maloljetnim prostitutkama, gladni će postati siti, penzioneri će dobivati penzije, bolesni će ozdraviti, siromašni će biti bogati, neće biti side ni svinjske gripe. Kad ne bude Muamera, glečeri se neće topiti, kiše neće padati, vulkani neće eruptirati, neće biti prirodnih nepogoda ni klimatskih promjena. Kad ne bude Muamera, neće biti terorizma, radikalizma, šovinizma, separatizma, imperializma, hegemonizma, komunizma. Kad ne bude Muamera, njezino visočanstvo demokratija preplavit će svijet. Kad ne bude Muamera, njegova nafta bit će evropska i američka. Kad ne bude Muamera, svi razjedinjeni bit će ujedinjeni. Izraelci i Palestinci u neopisivom transu igraće kozaračko kolo. Ujedinit će se kiparski Grci i Turci, sjevernoirski protestanti i katolici, irački suniti, šiti i kurdi, kosovski Srbi i Albanci. Kad ne bude Muamera, ujedinit će se 2 Koreje, a Tajvan će biti u Kini. Kad ne bude Muamera, Irak i Afganistan grijat će vječito sunce slobode i demokratije. Kad ne bude Muamera, Iran i Ameriku vezat će neraskidivo prijateljstvo, a Obama, Ahmadinejad, Chavez i Mugabe zajedno će ići na ljetovanje. Kad ne bude Muamera, neće biti Guantanama ni Talibana, koji će postati miroljubivi pokret za zaštitu prirodne okoline. Kad ne bude Muamera, Hamas, Hezbollah i Al-Qaida bavit će se uvozom voća i povrća, a Osama bin Laden bit će ambasador dobre volje UNICEF-a. Kad ne bude Muamera, Wikileaks neće imati materijala za objavljivanje. Kad ne bude Muamera, Dodik i Lagumdžija napravit će koaliciju, a 2 ujedinjene bosanske države po hitnom postupku ući u Europsku uniju i NATO. Odlazi Muamere, molimo te kao Boga. Odlazi ako u tebi ima imalo ljudskosti i dobrote. Odlazi Muamere, zar ne čuješ vapaj svijeta? Tako izgleda kad Zapad uvodi demokratiju. Dođu na tenkovima, unajme plaćenike koje nazivaju borcima za slobodu, sruše režim i opljačkaju naftu. A zatim daju brašna, riže i makarona tamošnjim narodima. Rat u Libiji, arapsko proljeće, svjetska ekonomska kriza i ostali važni događaji ne dešavaju se slučajno. Ovim događajima upravljaju nevidljive sile novog svjetskog poretka.